technology vecho akivi eno aksa sirakiu ningno atotoi polo junike nguna atushi technology kyu kya technology phiko science mamu akiriti knowledge purushikyu practical shi ayveksa mamu avhukz shi akyu kupulu khalnikyu lo pe thakulupu nemga mamu kupru mla phelkyu ke kiche kipielo technology akha wa khabes akyu internet kumzi pelo avhu shakyu itilpe eno pulpe chekyu eno ane tikits kavlono astape akhalo klalwe akyu lakike technology agola method ahila system eno pimechekyu time devices pre-compi scientific kirtilono pupe mlapeno kimi kiupu ranguno akwato eno achipu behulo pe thalbenike for practical purpose you wanna pay takulupu eno achipu kupuglo pe thalbenge ranguno technology apq mlapepani technology hipoye alagi jeli kuto molono pe thalu eno kuphelwani technology ibagyu kholono ajeli hipokhani garam la phelwagyu niungno time jeli akyalulo pe thachekyu jeli jingna lo electronic gadgets jingna lo tupi mini chukhuksho akhola timne pe thagyu gams technology branch kholono mlape eno phelure ani tiranguno technology niungno phujukelo thokha timi givipu ranguno bugu eno mlape bagyu shir ani technology abo kimji eno vihuye timi givipu eno kupul penke mlape bani technology vecho tinem gajeli akpugu jeli eno kirti akirti jeli gamzi timi givipu ranguno mlape s bugu pepe bani igemu kugo timino tipo kirti eno vihupu kuchom tano pe tanikeno thoka aksa shigane technology hipoye akirti alok tsilono timi giupu ranguno mlape pag pe kamsi pheno ek pepe bani gemu kugo timino alok tsi akirti ado eno akirti mtano tipo kho pe tha nikeno tipo kho be chono timi khlo tsakmo be giu ship sabe giu irvani ishpitlani technology vecho yeri kulu gari mlapeno timi giupu longno pe thalpe chini ikemu kugo timino kucho vehupu eno kiriti khano avehupu eno akhoto kumolono pe thanikeno tipo vecho timi khlo ame kiti sirve chini eno timi kh pahavet chini first example basic needs nimno kataw lekhege krailo nangemo nim gamtsna theli pola garim ne technology vecho no garim la pepe pani ikemu nona pakim jitpo mtano tipo pe thaye tipo no okhik zakmo benge agivie technology na sar zangemo timi kirti kahagi vecho no alok tsi kahagi vecho no tipo pe thamasa gyu kimji kahagi vecho no abasa bene kuto mona gar khpes ai shonge ona gar pes ye khoye khaine ina bgai zi khoye ge ona gar pe thane no ye okhik zakmani okha me khaye tono technology gibi oula ge onno no ye tipo pes ala shlamge gare tipo ye timi kupo no tim kha khano avec solo avec plo ku ko shilure akmla ka tashil bene ye gare khulbe gelo ye gare tipo pes jumzu shomzu ina bga izi khoye ge gkh mjom sharanam azan kho sharanam ak milim kho sharanam tipo kholo na kzakmani ak mitla jigil kim pasvaye apazavlo bay khslo gar khslo kugela pitfene tipo huno khk zakmange technology akibe bay kiagle timi kupulnani ikemu tipo vehupo kimji no yam tapu timna aria anshigu vejono pirgelono okhlo amikite okhla kzakmo gyurani eno tipo vejono technology alo mogyuk mogemo okhlo no mtagi vejono tipo be tapin venge bitlani Tihutoi, itahiniumno, Kiprakyu electronics gadget, mobile phone, online gaming, eno tingna low technology vecho mlapeno pe ta kyulo.
ning no ku chou no tipo ve hubu eno kimjim tha no pe tha ki ve cho ning ku khlo aksa irva nei mobile phone ve cho kitsukime communication kisakle eno akhodo kumlam lalpenie keloye ning no tipo ve hubu eno kimji kumolono pe thau ve kyulono nikhlo amekiki eno kitsakmo ve kyu irva nei mobile phone vecho agivi eno agirti kudomo iti eno mlolke pani igemu nimno agirti khagi vecho pawe hubu eno kimjim thano adolono adokupkau time pass shiri tipo pe tha ajini technology vecho electronic devices computer mobile phone tablet gari tingna allo chinemga ningna chalaki pets lope tha ajekyu kumtsu ning kupu eno ning kumla znie mla pepe keloye ning timino kucho kirti khagyu vecho pawe hubu kucho lono pe thamu gyulono timi lutu eno akwa holo gubangyu eno amekiki iriwe eno sriwe ane kicheki bielo technology vecho electricity mla pepe parts ani igemu timno tipau kutopuishi mlaitha eno pe thamu gyu vecho electric bow technology vecho namla pepangimu electric bow ka yenyum gumtsna azgzi ana bai gyu shivangemu electric bow lo sikisiri kutokpui tsikitswa eno kutokpui shimlai thamu gyu vecho no electric lo no timmekhwani akale pitikhwani eno kitsakmo gyu jilikumtsi rwani tirong no basic example electricity tim gumtsna yobu shipa alagir chegyu technology bow ya aksaye kumuge igemu tumzu shomzu pesa electric laita ina brak topui mona akla wiring s government na line fitting shiskyu mono ina bra akido kumtsu electric capacity pange technology tipo vejono tim mekhan akale pitani eno tim khiship sabane tiromuno technology basic eno abokimjiye kucho kimpu romuno gemu timikum thalone poko irbani kini gari jeli ishel pivegyu toy tipo vehupu eno kiriti khagyu lono ina brape tagelono ka kini eno timkh ship savani en amerkbani msimhashibani kutu electronic device and gadgets tipo kimji eno vehupu kumolono pe tavegyu lono timkhlo amekiki sholvani bidi internet connection agyuvechono apps jeli social media online gaming eno online media jeli pawe hubu eno akiklono pe tamogyulono ajaksa eno akkumsu akhlo haye eno agmu kitsakmo vekyu sholvane ishit khali paulo nimno technology vechono internet ri under technology le logange gumno scientist eno timiu puiko vechuno internet ipo baguya akaktik mepes tlachta talaki tlachta no baunet ropes kamts tarlaki nalaki fukme agetoy internet ipo vechuno aya khakamts ktik mepes fukme pesani tipo pe thalpenge gomno electronic device lo apps jeli sane mobile phone gemu ilehi under device technology bovechono mobile phone bamlani mobile phone bamlabe ke ushelo hilehi apps jeli sibe pange app jeli lebe thalgivechono agirti pilgebu kudomo kaku jeli pilgebu akımla kırta şilgebu banking şilgebu jeli eno küçük melone ticket katilo dim connection shilu en agibimla pilgebu kudomo mlasbe patsangemu ninguno pakimji kucho hiboye Kishpuz naga akirti pulu, pilu, itilu, kutsikmelu, mla italona khilmas ageno, tipo loye pe tamupuz nagi. Abi hukumo kyu, games jeli, video jeli, ala kaha kyu phone lo akirti kumo kyu akimji akoto kumo kyu pe tauve kyu lono. Ningu yakasa kumo ve kyu shibani. Ningu no timjolos timjoa gaideci nigemu. Kumo no social media platform lo. No o foto la kel kima update shiva o status la kel kima update shiva geno no ye open platform lo pipe bage kazime alok sim kamzina ope talu no je kulnani alo gyo zam pip kulnani ak sazam pip kulnan ge no tla alo no ye dimja lo sagib ka bage ko la no social media e bage ki ye ko na aqo platform lo timpela
o çajul peki bu nono kulba zage diga muna lo tem konam tano ina bra ojlo ompio khwala gamzi ki pepesi akhala pepiye bangemu tipa ulono o tayga begu begibani o jumti tebegu begibani o khik zakma begu begibani no yemshi şey mu bani abaza khono ti khali bolo gamtsna phone be masabi beno pem tapuzna gi peshkani bi igono hilomulo phone pem tagyugani abaza khogi phone shilo office kumla shilo kushigeb gena shilo pe thai thkhlo world highest business income revenue ye news channel ye ishit khde bolo kuchog kumogi news channel no chwai nagalen lolki mon aya khakumsu tishke gomuno news kuchog kumogi epine news channel copy satne shamwe ikamo no na itima sagyo dolki kilo no na itike buye phone bari monamu okinle lo benangine ikamo zmono abaza khono agar lo hopo ichaimam laitano zmo phone drapu togwa kumlashange kare baza kumona agzi lo mobage lo temiri kulonam la pepiye biye monju baza lo mobage tigomno technology bo kimjim taye nom khik za ko wenan tipo effect lano no gano kini no pichepiri no kinol kumzlo effect shibani tigomno ako kolono nom khopelo ne internet bi hulo pe thai therapel pinge WhatsApp jeli, Facebook jeli kuto amo pilge bangemo ina pege to aglo in general no ipoko pesunom lo gvetsani hipo gikmelo ningno technology vecho apps mlapeno pe tagyu akodo shi social media apps ko ningno balashi pe tagyu WhatsApp, Facebook, Instagram and Google surfing Google ye app kumogemu pa ye surfing shingyu website laki browser khoge paya browsing shilungyu browser khoge ba nge choi ige Google toigyu Bing toigyu mamo yoha toigyu kho nim tipo khoye search engine khoge browsers khoge ige tipo khove chono Facebook Instagram Facebook kholaye kyu irange no tipo do platform gemu akwato no nim gamtsna balashi browsers search engine pe ta chiguye Google Pay tagyu vechono agina agir tujeli eno dile hino kimnam tagyu jeli gans popel search lono nimu shikal gebu aloptsil gebu itibel begebu tile yesme bazange kurangu 75 to 80% of world literature Google lavage tim khonam tabu akatsim khona form lojubu kitsini jingemu kuchono phone PT people pay thai tigemiye agility kaku literature oula kaku mkwajal vigemo Google paulo no million books literature ye pekawage no source kucho achipu people na la agility kulaga ye kaku to phone paula inge phone lo no ma agility shilmangine tigomno phone lo no pay tipe aye agility lo wan khali paulo phone pay thai tipe tigemiye aya khazamul golo agirtim shiri begil vengu tikhalla jingine igemo nemuno tipau kimjim tabuznare Google lono alok sajeli gam search pes ning ship sabani alok sono ning khajlo chibani ning khopelo ne akakimsi kivim kimsil pe mobani hipo khobejo agirtilari akhlari eno aga kinlari kumla pulpeni kelo ye niuno nigiriti kahalono loksugumolono hipo khobe tano allah shi nikhik zakmo eno nikhini do kile khabage tigauno technology pauye agivi kudo masakil peniye ba jangelo ye niuno hipo kho pe thapin le giwe jono nikhik zakmo wai lo chemkho phone lono online work shilgebane phone vechuno mla pelita pelgebe khangemu all ki no ye smartphone pangemu no ye smart move gulo tem no ye smartphone pangemu o girti olokti o khie smart move o pogozlono tipauno o peita o shikz o kho dojgemz tipauno po vegu shani tigamuno ite media zalo logani electronics gadgets zalo logani wono gamzi pelonari lots logi shibuznari klemo hibo ko pelonari non shikrepe monge non lol piptolani azana khono apno kho lote mi eno adanli ap milim kovlo
nom no phone pege bi ba jenge mo azanu khop shikhe che you gadgets and technology like I you deal ge ke timalok timno be timi kunono pana khumna allow tv ki je kulori pana ki la khbe baring no tim tipo ko pul be kilo et puis ke timno be tv lo no timi khloksa timi mkloksa timi ku kwaye loksa jupes no pleurer no tonok sirlare tim dolore ti toy grashu wagena shi azano kholay kip tim na rawu ko mopuno na rawu ge tim la jupes abum na tla ko pes ilim puza ko faye rawu shi bu ilim zjen e be bay no pla kino kim ye ningao angao apo e be opta gerlay ti khalim to tim kho kutakla pes apazana kim ye kho opta gyure apu bauna zdizgay niptsani no zdizgay gena shi apiaza ye kujo no optsange mo ololo no kujo ga yulo no lai tim gam su pulup sausa bana shi ibu tipo ye ku no kya no ye kujo ku mo ju gyu na ina khaki jili zmom tajuge tipo hono khola investigate chibe pu tipo hono khase pes ngono no ye timi tulgeri kum sip sawana shi tim to timi tulgeri no ye agola chiplo no to tim juma bana shi kiptim na allo kim shop ta gyu no ya kiplo no kiptim kum suma bana shi ko la una geti media no influence pes o kum so khoship sabange technology hi boye tim kza ko be ngi onam la moge ike mo tim no allo kz akir tlo no tipo be ta mo yuno ishin kza ko ange tiga mo technology be cho ala gi jeli eno tinem ga kyu mo mla pepe ba kyu ye timi no akir ti ku cho eno ba de huplo no pe thalo ye timi kupulu kyu eno gi pushil jene igamo kujo eno ba yo huko kumolono pe ta eno biru vekelono timilao access rivani nono gari bira agilo computer mobile phone eno kito electronics nemga kam surgelo tv no khovecho o khlo alashilu o kupulu eno olojilu age aye no ye tipo birikiz eno pe ta kiz igamo nono agimji kahano agikim tano eno alashila momo tipo kolono odopuka eno timka yelono technology pe ta agaye no ye kuchono tipo ko piri eno pe ta kizbum pike kyuremu tipo ko vecho no ye kyumu ala shilono okhlo gilil kyu iglamoy kyumo no agire iti eno ba yo kulono pe ta lu eno khlo agaye okhlo agibi iglani igemo no kujo kiriti eno ve hukum tano peita aye o khlo amekiki eno akujono papenani tigemuno ninguno technology zamuliyere dkhadolo khalikehu alok tsheno technology vecho bugipe mlapegyu agola ahila eno ba ve hukum kujo iteno khlu eno peital kemi shilmasane technology vecho nikh nishnigumu kazakma vekyu shimono kujo kirti eno ve hupulono pe talkyu vecho kumga kyu timishilu apenike azahibo be piklalwani jikulumi gamtsi khlo hi azachulki vecho kumga kyu shiktagyu eno tuhu kyu shilpeni hibado nom gamtsi shikimti